increasing access and equity in education. There is targeted focus on improving the quality of education provided by ensuring that the programs have relevance to the needs of the learners, our society, and the international community. Ladies and gentlemen, the largest allocation of the recurrent budget for the 2024-2025 financial year is to the Ministry of Education and Skills Development. This is an effort by government to drive transition of the country to a knowledge-based economy. Go dira bonte ga barutabana go kgonne go netefatsa ga lehatshe leno le ithalla selo sa 88.7% ya batho ba ba itseng go bala le go kwala ba ba dingwaga tse di 15 go ya go godimo maiteko a tshwanetseng go opelwa le go fi. Through this event, ladies and gentlemen, we underscore the vital role teachers play in the development of our learners and ultimately our society. It is an event to inspire teachers to continuously impact the lives of countless individuals towards a brighter and more prosperous future for all. I therefore like to salute you all teachers for the diligent job that you pursue in contributing to Botswana's democracy, socio-economic and political development. Le phata la thuto le tsweletse ka go bona serwe se segolwane mo kgagong ya madi a setšhaba mme madi a heta 15 billion pula a segetswe ga thoko mo kabong ya madi a ditiro tsa letsatsi go diragatsa maitemo a puso a go ema nokeng thuto ya akaretsang bothe ebile e le ya boleng jo bo go godimo re sa le go abetswe barutabana ba le 200 di etseletse di harologaneng go bo ba dirile tiro ente mo tirong ya bone Mokibelo, Botswana Television. Ntse le tsa letsatsi la barutabana tona le tshola thebe a rentlo ya borutelo ya bana le bogole e agiwang ko sekolong se botlana sa Good Hope e tlile ka nako ya maleba e lefatshe leno le ina ka ntseng le go dira ponelo pele ya lone ya go netefatsa fa Motswana mongwe le mongwe a atlega. Dr. Tshola thebe ona bua a ile go lekola ntlo eo e a buang ke barutabana e le tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone re utlwe pego ka Phel Phududu. Barutabana ba kgaolo ya borwa ba abetse sekolo se sena le baithuti ba bana le bogole ba le 30 ntlo ya borutelo ya bana le bogole ebile ile ya ntlha mo kgaolong se ile tsela nngwe ya go direla setšhaba jaaka ba ipelela letsatsi la bone. Tona Letsholo Thebe a re go agwa ga ntlwana e ya borutelo ke tsela nngwe ya go supa fa lefatshe leno le tsaya tsia bana le bogole le gone go netefatsa fa ditshwanelo tsa bone di tlotliwa le go diragadiwa. Go agwa ga kago ye ga se fela go thiba phatla mo dikarolong tsa rona tsa thuto mme gape ke go tlhomamisa maitlamo a setšhaba sa rona go tshegetsa tshwanelo le seriti sa mongwe le mongwe go akarediwa le ba ba nang le matlhoko a hapegileng a thuto. Sekolo sa rona ke sone se tlhabologang thatase ka e kare ke sone hela jaanong se setseng se na le ka go ya go nna jaana. Lephata la thuto le gatelela fa le ikaeletse go neela bana thuto e maleba ebile se ke seabe sa bone mo go tlhabololeng itshulelo ya lefatshe leno. Hantse tsa a re tšhentšheng tse e leng gore di re rutile gore re tšhentšhe dikakanyo re simolole re lebelele dilo sešwa e be gore dira gore e be re akanya gore ra go dira project ya bana ba ba tshelang ka bogole mo kgaolong ye. Thuto ga e ka ke a kgonwa hela ke puso ga e ka ke a kgonwa hela ke Ministry of Education e tlhokana le go tshwaraganelwa ke bana le seabe botlhe e ka nna batsadi e ka nna dikompone. E re lentswa boeteledipele jwa thuto mo kgaolong ya Good Hope ba ne ba itumelela ka go ba ne ba supa fa ba lebagane le dikgwetlho di tshwana le go wela tlase ga maduo. Banna mo matlong a sa kgatlhiseng matlo a bone ga nna sentle tse dingwe ke dikago tsa bogologolo tse di batlang gore di be mo seemong sa gompieno. Bana ba rona go na le ba e leng gore a ka nna utlwa mo go kgwabua gore ba tsena ka di-shift mo matlwaneng a borutelo re tlhaela ka di-classroom. Setšhaba se rotloeditswe go nna le seabe mo thutong ya bana ba bone ka go tshwaragana le puso. Phel Phududu, PTV News, Good Hope. E re dikgang di eme jalo mo palamente wa Molepolole South yo gape le ntona wa ofisi ya gatautona Reka Bomoraeng a re go botlhokwa gore barutabana ba lemogiwe ka dinako tsotlhe ka bana le seabe se segolo go fetola setšhaba. Re Moraeng a bua kwa moletlong wa go ipelela letsatsi la barutabana kwa Molepolole a re utlwe Jessica Pilane.
Letsatsi la go ipelela barutabana le sa le tlhomiwa ka ngwaga wa 1996 mme la simolola go ipelelwa mono gae ka ngwaga wa 1999. Barutabana ba kaiwa fa ba le botlhokwa mo go fetola matshelo a batho gore ba nne le bokamoso jo bo botoka. Ka jalo mo Molepolole barutabana ba kgaolo ya Kweni ba bo ba phuthagane jaana go tla go ipelela kgatelopele mo letsatsing le la bone mme gareng ga bone ya bo ile Tona Morwaeng yo a ba gakoletseng go itse fa ba dira tiro e botlhokwa. Taba e rutegileng jaaka batsadi ba tle ba bui ba be ba na le lesedi mme ka jalo go tlhoka borutabana jo bo nonofileng jo bo tsepameng jaaka lona jaana gompieno. Tiro ya lona e tona le barutabana ke go godisa bana ba tšhabaye, ke go bopa bana ba tšhabaye, ke go aga bana ba tšhabaye, ke go dira motho gore motho a nne motho yo botoka mo tšhabeng ya rona. Le barutabana dilo tse le tshwentse le di lemoge le itse gore le botlhokwa bogolo jang mo go tliseng pharologanyo mo matshelong a lehatshe le mo matshelong a rona re le tšhaba. Tona Morwaeng o tsweletsa tlhalosa fa puso e kgathala ka barutabana mme ebile e tla tswelela ka maiteko a go tokafatsa seemo sa thuto. Ke a itse gore mo dikolong dingwe tsa lona maintenance ga se o montle. Ke a itse gore mo dikolong tsa lona kgang ya boroko ke nngwe ya dikgang tse e leng gore ke kgwetlho ya lona. Ka le tlhomamisetsa gore re tla leka bojotlhe gore dikgwetlho tse le lebaganyeng le tsone yaka maintenance wa lona mo dikolong boroko ba lona re di emele ka dinao. Barutabana ba supila fa ba itumelela gore seabe sa bone a bo se lemogwa. Re leboga gobo Teachers Day ya gompieko re kgone gore re lemogiwe re le matitšhara re tle go neelwa di-award mo go rona re tshwere gotlhe re tswelele re nne le bopelo thomogi gore bana ba re ba rutang ba re ba rate re ba fe lerato gore le bone ba tle ba bone gore tota thuto ke seo se e leng gore se botlhokwa mo go bone. Mo go tse dingwe Tona Morwaeng o supile fa itumelela diphetogo mo madiong a dikolo ka bontsi tsa kgaolo e. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Morutabana sekolo se se botlana sa Leswane mme go tsile mang boithatelo a re dikago tse dikolo tsa bone ga di mo seemong se sentle mme ebile ba dirisana mmogo gore seo ba tsenye botsogo mme seo tota se tsenya botsogo jwa bone mo diphatseng go kgoreletsa go ntsha maduo sentle le gone go sa babalesege mo tirong. Tlhaelo ya dikago mo sekolong tsa matlwana borutelo la boroko jwa barutabana go tsalela barutabana dikgwetlho tse di kgoreletsang go ntsha maduo mo tirong. Lephata la thuto kwa Chobe le bana le seabe ba re fa bana le dikgwetlho tseo ba tla tokafatsa le go tlhabolola matshelo a barutabana le go tlhomamisa pabalesego ya bone. Yone yo ya boroko yeo ke kganye nngwe e leng gore tota ya rama o ithelele gore bontsi ba nako ga go ta o tsana dikgang tsa boroko o kgona go share le motho e leng gore lona ga le tsamaye sane sente your lifestyle that is match tota hela le boroko ba rona ka bojone hela ke mantu a magologolo ga gore ga ana bolela o le mo go yone you don't feel at home go health in go Leswane kwa tota re ha ga diphologolo ya no botshelo ja rona tota bo mo diphatseng o kgona go ithela le gore re nwa metsi ha go ngwaneng a tshameketse ditshwene mo teng a gona boroko go tlhelele mo bodiredi ba thuto mo Chobe ka gore gantsi re thusiwa ke ba ga molaodi mme baruta bone ba le kwa mabone se ke ka se buang ke gore go dikweleng tse di potlana gone boroko le ga bo sa lekana ga go maswe jaaka mo dikweleng tse di kgolwane ta mo nakong ya gompieno a go tla ka ga kgang ya boroko ga gona jaaka re ka dira mme re tle re ba sedile maikutlo gore ba tlhaloganye kana bontsi tota ke gore boroko jwa rona jo re ba fang mo sekoleng ba bo batla botlhe. Puso ya maranyane ke temane ya lefatshe leno mo isagong mme ke ka mong go leng botlhokwa go beeletsa mo go yone go ralala mehama ya itsholelo monogae se se tlhalositswe ke Tona wa Ditlhaeletsano Dikitso le Maranyane re thulagano segokgo kwa phuthegong kgolo ya People and Data 2024 Conference e neng e tshegeditswe kwa Tlokweng. Mojadi Mokibelo.
Maranyane le dipatlisiso ke mangwe a maikalelo a lefatshe leno la beileng ko pele go inaakanya le tiriso ya one go akaretsa le lenaneo la thomontšha la ga Tautona. Gore mananeo a dithabololo tsa lefatshe leno a lemogwe go botlhokwa go inaakanya le ditshwetso tse go dirilweng dipatlisiso tse di tseneletseng di ikaegile ka maranyane mephuthego e tshwana le e ya bo e araba seo. These platforms afford diphuthego tsa mothale o di itaka ditharabololo go tswa mo baitseanapeng ba ba garologaneng tebang le go somarela le tshireletsego ya tiriso ya maranyane melao ya tiriso ya maranyane gareng ga tse dingwe ke batla go le tlhomamisetsa gore puso ya lefatshe leno e tsepame go nna le seabe se se kwa godimo mo dipuisanong tsa mothale o. Around these issues. Kgolo mo tirisong ya maranyane ke konokono mo go direng dipatlisiso le go taka ditharabololo tsa dikgwetho tse di mo kgaolong ya Aforika. Governance also relies on data. Puso e dirisa maranyane go thomisa gore dilo di direlwa mo pontsheng go akaretsa tirisano le makalana a ikemetseng mo go diriseng maranyane se ka thusa go taka ditharabololo tebang le go tokafatsa tiriso ya maranyane ga mmogo le go thomisa gore melao e diragadiwa ka ga tshwanelong. Bana le seabe ba ba maleba ke karolo e tona mo itsholelo e ikaegileng ka maranyane. I see you guys are moving into. Ke bona lefatshe leno le tsweletse sente mo go inaakanya le go thama mahelo a konokono a bolokang dikitso ka tiriso ya maranyane mme se tshwanetse sa opelwa le gofi. Cloud systems to store the information. The work that more and more of us are putting into ensuring that our government. Go botlhokwa gore re akaretsa megama e harologaneng ya puso ga re inaakanya le tiriso ya maranyane mo dithabologong tse di diragalang. To also adapt and adopt some of what's working is very critical. Phuthego kgolo e ya malatsi mabedi a akaretsa lefatshe leno le mafatshe a mangwe a mathano a South Africa, Kenya, Uganda, Democratic Republic of Congo le la Nigeria mme e sologetswe go itebaganya le dikgang tsa mmang tse di tatang ka tharabololo e tsepameng go ka araba matshwenyego a lebaneng kgaolo ya Aforika ka bophara go lebilwe tiriso ya maranyane. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Wetso o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela mokwaledi mogolo wa ga Tautona mme Emma Pelo e tletse o kgothaditse khuduthamaga ya maranyane ya Digital Transformation Coordination Board go netefatsa gore lenaneo la go godisa itsholelo ya lefatshe leno ka maranyane le beilweng ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la diragadiwa go tlhabolola matshelo a Batswana mme Pelo e tletse o ne a bua kwa phuthegong ya khuduthamaga eo e a le modulasetulo wa yone Maabane monong ga Borone. Go tlhabolola itsholelo ka tiriso ya maranyane ke letshego la boraro la tlhomontšha e beilweng ke Tautona Dr. Masisi mme khuduthamaga ya maranyane e tlhophilwe jaana go netefatsa gore tiriso ya maranyane mo makalaneng otlhe a puso ya tlhabololwa go tlhofofatsa ditirelo. Maikelelo a phuthego e ke go itsa motlhala le go tswa ka megopolo e ka tokafatsang boikarabelo jwa bone. Our nation must be placed at the forefront of emerging technology assimilation. Lefatshe la rona le tshwanetse la digoga kwa pele mo tirisong ya maranyane a tlhabologileng go netefatsa gore bodiredi bo a gola ebile bo a tlhabologa mme ebile bo tsamaelana le kgolo ya itsholelo jaaka le keletso ya rona ya go itlhelela maitlamo a tebelopele ya 2036. Go nna teng ga khuduthamaga e go botlhokwa ka gore baeteledipele botlhe ba ba tsileng fa ba tla bo ba abelana botsipa go goga lenaneo la diphetogo jaaka le baeteledipele jaana le tshwanetse la etelela maitlamo a go fetola le go godisa itsholelo e tsamaisiwang ka tiriso ya maranyane a segompieno. Our economy through the adaptation of assimilation of the fourth industrial revolution technologies, including the famous artificial intelligence, blockchain, and other digital technologies, to name the list. Lefatshe leno le santse le na le kgwetlho ya ditirelo tse di sa kgotsofatseng mme khuduthamaga e ya re dira gotlhe go tokafatsa bodiredi ka tiriso ya maranyane. Dikgang tsa mamang tse re neng re buisanya ka tsone jaaka le bokopano jwa rona jwa ntlha di ne di akaretsa go buisanya gore dikomiti tse re ikgaogantseng ka tsone mo khuduthamageng e jaaka tsekai tsa thuto tsa kgwebo gore di tla bo di dira jang go netefatsa gore di ntsha maduo a
boikarabelo jo ba bofilweng jwa go godisa itsholelo ka maranyane. Go gatela pele mo go atlegeng ga Botswana yo tlhabologileng ka maranyane, puso e ne ya simolodisa lenaneo la Smart Bots le le tlisitseng diphetogo mo bodireding le setšhaba ka kakaretso. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Mo thusa tona kwa ofising ya Gautona mme Boitumelo go fa modimo a re meletlo ya maitiso ya go supa ngwao ya lefatshe e botlhokwa ka jana itisa botsalano gareng ga ditšhaba tsa mafatshe ka go farologana mme go fa modimo o buile seo kwa moletlong wa ngwao o neng o tshegeditswe go leta beng ba mo lefatsheng leno ba phuthego ya maemo a kwa godimo ka dikgang tsa ditswammung mo kgaolong ya Aforika go akola mmino dipina le dijo tsa Setswana mme go fa modimo o tlhalositse fa maitlamo a kgaolo ya Aforika a 2063 lona rotloetsa mafatshe go somarela dingwao tsa one moletlo o no tshwere kwa mabolokelong a ditso tsa lefatshe leno. Africa has risen to the cause of a very interesting and ambitious agenda, which has not only gotten us excited as a continent, but the whole world. We are in pursuit of a mega agenda of an integrated Africa, Agenda 2063. The Africa we want, which is the vision set by the African Union, our African leaders. In the context of aspiration number 5, we aspire for an Africa with a strong cultural identity, common heritage, shared values, and ethics. This aspiration seeks to ensure that Pan-African cultural assets such as heritage, languages, music festivals, and the arts, to mention just a few, are fully safeguarded and that they become instruments of unity and intercultural understanding, and of course, a source of commercial value. Lefatshe la Botswana le letse la amogetse mpho ya sefofane sa sesole sa C-130H go tsweng kwa lefatsheng la Amerika. Moemedi wa lefatshe la Amerika mono Re Howard Van Vranken a re mpho eo ya sefofane ke go thusa sesole sa Botswana go nna le seabe mo ditirong tse di farologaneng tsa itshireletso di akaretsa go le rekagiso mo mafatsheng a go loang kwa go one. Fa amogela sefofane seo kwa boemelong jwa puso, tona wa itshireletso Rekagiso Musi o tlhalositse fa sefofane seo se tsile ka nako e siameng ka jana se sentseng se dirisiwa ke sesole sa Botswana sa C-130B se ne sa emisiwa go dirisiwa ka sene se setse se onetse. It's a tangible example of the United States and Botswana's commitment to meaning. Se supa maitlamo a lefatshe la United States mo go kgontsheng lefatshe la Botswana go nna le seabe mo go lereng kagiso ditibalo mo kgaolong. Sefofane sa C-130H se dirilwe ko lefatsheng la Amerika mme se itsege ka bothata jwa sone le bokgoni jwa go rala diemo tsotlhe tsa dintwa le dikgomerego mo ditirong ya sesole. To where they're most needed, delivering humanitarian aid, conducting search and rescue missions. A lot of investment has been made over the years to capacitate the Defense Force in terms of logistics, support facilities, equipment and skills development for both operators and maintainers of the C-130 aircraft. Mo dingwageng go dirilwe go le gontsi go nonotsha sesole mo tirisong ya sefofane sa ntwa sa C-130. Sefofane sa C-130H se siame thata go ka thusa sesole sa Botswana. Puso e ipaakantse go tlamela sesole sa Botswana ka sepe fela se ba se tlhokang go tsamaisa sentle sefofane se sešwa se sa C-130H. Government has committed to ensure the BDF has a budget for the C-130H aircraft induction and to put it into operation as quickly as the processes allow. o etsore di ba phegelwana teng ga dikgang tsa rona tsa nako ya bosupa mme kgaitsedi ya kente bogang sebetlela o emeseja ro go gonela tsa metshameko kgaitsedi ka dumela kgaitsedi ka ho teng ya ke potse gore morutabana ga gago yo moratang go gaisa yo kileng a be le morutabana ga gago ke mang ke ne ke rata barutabana ba be botlhe tota hela go bua maruri ha o re o lebella go tlhagotsweng go tswa teng go tla go tsena ha o leng teng
go ne go se bonolo kana rona re ba re tseneng sekolo ha le tota ile gore go thata o tsamagela o le mo lehihing yaanong imagine o bidiwang Tebogang Sebetlela go kwala gore so ke tsaya ke re go tswa hela go bone ko primary kwa ke bana ba ileng gore nka re gongwe ba dirile tiro e ntsi thata re hetela gone ko go tse dikgolwane go ntse jalo ke sone se neng go le botlhokwa mo tsetsi la gompieno gore le ga tshelotlhe la Botswana gabe go ipelelwa go lemogwa botlhokwa jo e leng gore barutabana ba bo dira segolo jang mo thutong ya legatshe la Botswana ke tsaya le kgaitsedi ka mme wena ga itse gore a ga o arogane le Batswana gore wena o tsamaileng go tswa ko moding kana re ha tota go bua ba maruri ka bone matitšhara a rona go ntse jalo tota yo ke mo lemogang thata ke morutabana o nang thuta yo ke mo ratileng go gaisa mo go bone botlhe o nang thuta Setswana jalo gone ka ko gantsi senior ke le gore ke mo leboga thata ke ene o e tshwemang ke sone se o reng ke emetse jang go ntse jalo re neeletsa metshameko ke a go leboga kgaitsedi yake o lebile Samoka mo tsone tsotlhe nka mogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Tebogang Sebetlela morulaganyi wa lebelo la Sesiratsakgama commemorative half marathon Botshelong Thaga a re dipaakanyo tsa lebelo leo di tsweletse sentle le kgatlhego ya go phadisana mo go lone ke kwa godimo lebelo leo le maikaelelo a lone e leng go tlotla le go ipelela botshelo jwa tautona wa ntlha wa lefatshe leno Sesiratsakgama le rulaganyeditswe go tshwarwa kwa tautona yo a tlholegang teng kwa Serowe ka moso a re utlwe tlamelo Montshusi lebelo leo le solofetse go kopanya tšhaba ya lefatshe leno le bana le seabe ka go farologana go gakologela mogaka yo a nang a tumile ka go rotloetsa kagiso tshwaragano le tswelelopele mo borwa jwa Aforika le go feta ga re dira one commemorative marathon kana gore re tshwanetse re ganele thata mo the commemorative aspect re na le jalo le mahelo a e leng gore Sesiratsakgama o ne a tutile thata ko Serowe 21.1 km route ya rona e heta mo kerekeng ele e thuseng go aga tšhaba ya Botswana LMS London Missionary Society e ta heta ka museum o no teilwe leina e lengwe la Khama Memorial Museum ko Serowe o boya ko letamo gone ko lehelo le leng gore ke la morahi wa ga Mmangwato le la agilweng ke morahi wa Masokola letamo la tele la ditswa ka Botswana ka la agilweng ke morahi kampo mophato wa Masokola go solofetse batabogi ba feta sekete go iteisana borathana ka lebelong leo le gape le tla thusang go tsosolosa itsholelo le go bapatsa bojanala jwa motse wa Serowe le metse e mabapi se se ra gore le magatse othe a utlweletse mokgosi ya gore ko Serowe go na le go celebrate Sesiratsakgama re bua ka magatse a ka tshwara 10 a ile gore a se sa ikwadisitse United States of America e tana le baemedi United Kingdom e tana le baemedi Africa Borwa e tana le baemedi Mozambique e na le baemedi Kenya e na le baemedi ke magatse a leng gore ha re ka latedisa ka mothala bo Lesotho Sesiratsakgama o nile le tomagano ya baeteledipele go sireletsa seriti sa lefatshe lotlhe la Botswana seriti sa SADC seriti sa Africa le lefatshe lotlhe ka kakaretso lebelo leo le kgaogantswa ka dikarolo tse tharo e leng ya Mammanya 21.1 kilometers 10 kilometers le la 5 kilometers lebelo la 21.1 kilometers le go simolodisiwa ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a patilwe ke mohumagadi wa gagwe Neo Masisi le mookamedi wa Halfway Toyota Ryan Gorobla mothusa tautona Reslam Batswakwane le mookamedi wa Orange Botswana Mennene Meiga ba simolotsa la 10 kilometers fa tona wa ofisi ya ga tautona Reka Bomorwaeng le Kgosi Serogo la Seretse ba ya go tlhagolela la 5 kilometers go tla nna gape le lebelo la 10 kilometers le le tla phadisanelwang ke bana le bogole bafenyi ba 21.1 kilometers mo go borre le bomme ba ya go neelwa 20,000 pula fa mo go la 10 kilometers ba tla lebogiwa ka 10,000 pula mme mo go la 5 kilometers ba tla bona 5,000 pula madi otlhe a tla abelwang bafenyi botlhe a akanyediwa go 375,000 pula Tlamelo Montshusi BTV Sport Gaborone Tona wa itshireletso Rekagiso Mmusi a re metshameko e ka thusa thata mo go gaseng melaetsa ka dikgang tsa go lwantsha kgontsho ya bong re Mmusi go buile seo a simolodisa semmuso lebelo la Run Gaps by Night Marathon le letlabo le tshegediwa le kgetho la bobedi ka kgwedi ya Phatwe monongwaga Kgomtso Sefako ka dintlha Maikelo a lebelo le ke go rotloetsa botsogo jo bo siameng tshireletsego ya batho le dithoto mme fela jaaka ngogola barulaganyi ba ya go tsweledisa mono o jaaka lebelo leo le tabo gape le itebagalentse le go gasa le go thagisa bana le sabe ka go farologana ka dikgang tsa kgokgontsho go tshwaragana letsholo leo le lentse le boloditswe ke puso. In its second edition of the Run Gaps by Night Marathon, this year's marathon is themed Running
to End Gender-Based Violence Marathon. As mentioned by Mr. Malvia Bakhetso, lebelo la monongwaga le tla bo le itebagantse le go lwantsha kgang tsa kgokgontsho ya bong jaaka e le nngwe ya dikgang tse di tshwenyang fela thata mo nakong ya gompieko. Botswana o itsege lefatshe ka bophara ka thokgamo ke ka moo re ntshitseng letsholo la go lwantsha bothata jo gore bo seka ba re senya leina. E re jaaka metshameko e tshwana le mabelo e kopanya batho ke ka moo re boneng go le boleng le botlhokwa jwa maitlamo a barulaganyi ba lebelo le go itebaganya le go lwantsha kgang tsa kgokgontsho. Maikelo a rona re le puso ke go netefatsa gore re lwantsha kgokgontsho gore re seka ra iphitlhela e re gogetse mo thaelong. Botswana is known worldwide for many good practices, and unfortunately gender-based violence is not one of them. Like Bill Buffon said, through a unifying sport like running, we appeal to share the struggle of ending GBV. morulaganyi wa lebelo leo Mbakiso Mawila a re katego ya lebelo leo ngogola go supile bokao jwa lone ke ka mo ba boneng bothokwa jwa gore ba le tsweledise. The same breath, because of the raised popularity, we have taken a deliberate decision to leverage on the raised popularity and jaaka re itemogetse fa lebelo le ngwa ka dipalo tse dintsi re bone go le maleba gore re dirise sebaka seo go tla go bua ka kgang tsa botsogo jwa go lwantsha malwetse a sa tshelwaneng jaaka ebile re tlile ka kgaisano ya the biggest loser challenge e ka yone e rotloetsang botsogo jo bo siameng le go ja sentle le go dirisa dipalo tseo go gasa molaetsa wa kgokgontsho. is the exciting challenge that is currently the talk of the town, that is the Team Biggest Loser Challenge. Through the Biggest Loser Challenge, teams are competing on an adaptation of healthy lifestyle journey. Lebelo leo le tabo le kgaogantswa ka dikarolwana di le tharo e leng la 5 km, 10 km le la mamang la 21 km ga mmogo le kgaisano ya dithopa tsa the Biggest Loser. Botswana level of engagement in physical activities is amazing. Batswana ke batho ba ba ratang go itshidila mmele. Mo ngwageng tse pedi tse ke di ntseng mo Botswana ke itemogetse gore beke le beke go nna le lebelo gape ke nna ke bona batho ba taboga fa thoko ga tsela. Ke itemogetse gape gore ke batho ba utlwana le go tsamaya ka dinao mo go thusang go aga botsogo jo bo siameng. Marathon walks that I have engaged in and every weekend there is something or the else happening. Lebelo le rulaganyeditswe go tshegediwa kgwedi ya Phatho e le 17 mo Gaborone. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Setlhopha se segolwane sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras se tsoga se bapolane le sa Bafana mo motshamekong wa bobedi wa Group A wa kgaisano ya COSAFA. Mokatisi wa setlhopha seo Dide Da Rosa o tlhalositse fa setlhopha seo se le malala a laotswe ka se bone tshameko ya sa Aforika Borwa fa ba tshameka le setlhopha sa Mozambique ka jalo ba dumela fa ba tla tswa ka phenyo. Setlhopha sa the Zebras se simolotse kgaisano ya COSAFA ka go kgaogana dintlha le sa Eswatini mo motshamekong wa ntlha wa Group A. Setlhopha seo se tla bo se beile thata mo moswarading Victor James yo thusitseng setlhopha seo go tshameka maleka fa se tshameka le sa Eswatini. So today we are on the training field to correct the mistake we have done yesterday. Regarding the result between South Africa and Mozambique, the draw against Eswatini was not bad. For sure we are a little bit disappointing not to score, but it was really a tough match. Maikelo a rona ke go baakanya diphoso tse re di dirileng ka motshameko wa ntlha kgatlhanong le setlhopha sa Eswatini segolo bogolo kwa lemorago la setlhopha sa me se na le bokgoni jwa go tshameka ka bonako mo go ka neelang Aforika Borwa motshameko o mašetla ke ka jalo ke dumela fa re ka fenya. I appreciate also the way they wanted to play. For sure, like I say, we need to correct, particularly offensively, no offense compartment, because I'm sure we can do better. We have a lot of quality, a lot of young players, very, very speed, and we need to put some organization on the field.
entse le tsa kgaisano ya COSAFA ditlhopha tsa Lesotho le Seychelles di sa tswa go kgaogana dintlha morago ga go tshameka maleka a nno setlhopha mo metshamekong e tsweletseng ya Group C ya kgaisano ya Hollywood Bets COSAFA. Setlhopha sa Lesotho ke sone se buletseng dinno motshameko o tsamaile metsotso e lesome le boferobedi ka Jane Thabantsho pele sa Seychelles le kalekanya dinno mo karolong ya bobedi ka Lorenzo Hou. Re bone dintlakgolo tsa motshameko o. We certainly were of the impression this game would have more than one goal to it. Still feel that way with just over 20 minutes remaining on the clock. Another friendly this year for Lesotho was against Ethiopia, where they won 2-1. Lapras stays on side. Yeah, good take. Ball across. Oh, it's 1-1. They deserve the equalizer. To the Seychelles, Lapras with a lovely piece of play here. I think it's a fair result. We also wanted to progress. So 1-1. Ke itumelela maduo le fa ne re batla go fenya maleka le one a siame. We did that, and obviously we wanted to win the match, but unfortunately did not came today. So we'll see in our next match. Very good team, very aggressive, and they believe in what they know, and I think yes, of course. Ke setlhopha se se mashetla ebile se na le tshameko e ntle re tshamekile sentle mo karolong ya ntlha ra kgona go no sa nno motshameko o re latlhegetse mo karolong ya bobedi jaaka ba ne ba boa kwa morago le kalekanya dinno re tla bakanya diphoso tseo mo motshamekong o latelang. I think I'm still satisfied with the performance of our boys because they kept the shape. Duela fela ka tsela ntseng jalo dikgang tsa rona tsena kwa bosupa mme nna le wena re tla bo re kopana gape kgante jana ke go fa jalo tsa teme ya sekgowa fela ka se se bakatla ke bisetse ka go go lebile go gakolla jalo se nneng di goga kwa pele tla ke go lebogere tla kopana gape mo tsamayong ya sebaka ke a leboga wa itswa re pele di khutlisa re khopotse tseneng di tlhomile kwa setlhoeng re tona gatelela botlhokwa jwa barutabana mo go atlegeng ga maitlamo a tebelopele ya setšhaba ya 2036 Kudithamaga ya Digital Transformation Coordination e kgothadiwa go netefatsa fa maranyana a godisa itsholelo ya lefatshe leno. Metshameko e thusa thata mo go gatseng melaetsa ka dikgang tsa go lwantsha kgokgontsho ya bong. Go etsosa nako ya bosupa ne re go saretse hela dilekalo ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. Betsoma dumeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Proud Victoria go siame ha re lebella sontshe sa le wa pima tsibeng ano supa ha go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe leno mo tsetsing la ka mosotso re be go thibile mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng habe tshobele bokone jwa legare dikgaolo tse dingwe tsone go tle go thibile ka bontla bongwe mo mosong go tle ikutlotsa go le tsididi mo dikgaolong tsa kgalagadi borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga borataro go eng go bosupa dikgaolo tse dingwe tsone go tle ikutlotsa go le mololo re tla gatisa magareng ga borwa ba bobedi go eng go lesome le bongwe ko maung ga mmogo le ko kasane mo tshokologong go tla ikutlotsa go le tsididi mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borwa jwa legare le bokone botlhaba jwa magareng ga lesome le borwa ba bongwe go eng go masomabedi le bongwe dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlotsa go le mololo jwa magareng ga masomabedi le bobedi ko Veda ga mmogo le Tlhakane go eng go masomabedi le botlhano ko Kasane ha re lebella la tshipi mo kgaolong ya gantsi so se re be go ipona tsa dibata tsa maru dikgaolo tse dingwe tsone go tla thiba ka bontlha bongwe go ikutlwa tsa go le bothito go kgaolong yang habe le chobe jo se le ka sa mosomabedi le borataro dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwa tsa go le mololo jwa magareng ga mosomabedi le bobedi ko Veda le kgaolo ya borwa go eng go mosomabedi le botlhano mo kgaolong ya kgalagadi ke gone gotlhe mo ne ke go tshwaretse a nne boroko The BVI example is a brilliant one for actualizing the One Health approach because BVI has been focusing on the manufacture of vaccines for cattle. We want to expand that, broaden it, and synchronize so that we can produce vaccine for human being in the same facility. Botswana is keen on putting in a pitch to host the CITES convention.
at some time in the future. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. Connected. Together we are tethered by a series of communicative links, allowing an interchange of information. We have connected where there was never any connection. We are happy to be commemorating 25th anniversary with the level of development that we have seen today, and we hope to continue growing from strength to strength. wa se o tla ke go amogela gape mo thulaganyong ya rona ya Botswana Tonight ra tswelela dipuisanyo bošeng jaana lephata la dikgolegelo le go aga magolego sešwa la Botswana Prison Service and Rehabilitation le simolotse thulaganyo ya go tlhola magolego go dirisiwa maranyane se se ra gore magolego a ka kgona go lekolwa kae le kae ka maranyane a sa etelwe kwa dikgolegelong go utlwa thata ka kgang eo ke nagano le maanamisa mafoko wa Botswana Prison Service Senior Superintendent wa Agile Kojane re tla ke tseba ka se ke go dumedisa ke go amogele mo Botswana Television ke a le bona re dumedisa le Batswana ko ba lebileng ba le teng re simolola puisano ya rona hela ka go tlhaloganya gore ke le bone go le botlhokwa go simolodisa lenaneo le leng gore le setse le simolodisele ke a le bogara mme hela ke simolola ka gore kana ha o ka gakologelwa maikemisetso a rona magolo re le lephata la dikgolegelo ke gone go thomamisa gore re nna le ba